kegiatan sore, tiada kegiatan lain, paksa mancing Pak. Ya, alhamdulillah ikannya. Ya. Inilah rezeki hari ini. Oh, rezeki hari ini Pak ya? Ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini. Ya Pak. Lumayan Pak ya. Oh, lain yang belum dimasukkan Pak nih. Ya. Nampaknya bukan lagi mancing di Pak nih, di lahan nehen Pak. Ya. Suasana indah kali, sejuk. Ya. Bagaimana Pak Banta? Jangan terlalu Pak. Yang penting semangat. Semangat untuk mancing ini hari Pak. Ada ukuran 2 kilo Pak? Alhamdulillah Pak Banta pun lagi disotirkan ikan nih Pak. Nah. Indahnya luar biasa. Ya, sangat indah. Pak Jenal pun bagaimana Pak? Ada rezeki?